bambu muda guys, jaraknya 45 meter. Bismillah. Poin. Lima puluh meter. Lima puluh lima kayak. Tahap 60 meter, angin lumayan. Poin 60 meter. Wih, kena. Setelah 75 meter. Wush, 70 meter. Poin. Poin 50 meter. Mantap, 65 meter. Langsung sek-sek. Hobi buru mantap. Sah duto angin ini.
Wis poin 48 meter. Gue minta kerendel. Wih, 50 meter. Burcet. Terindul. Poin 46 meter. Sore poin mantap. Aku pinggir rembong guys, diterak itu. Oh. Lanjutkan. Subscribe hobi bulu.